ин навбат кормандони телевизиони диёр ҷиҳати омода намудани гузориш дар бораи писараки 3 сола ки истеъдоди фавқулода дорад ба деҳаи урметани ноҳияи айнӣ сафар намуданд. агар пойтахти 160 кишвари ҷаҳонро донистан хоҳед, моро ҳамроҳӣ намоед. аз шаҳри хуҷанд то зодгоҳи қаҳрамони мо ҳудуди 200 километр роҳ аст. барои рафту омади мусофирон дар ин роҳ нақлиётҳои махсус ё худ таксиҳо фаъолият доранд. дар ду тарафи роҳ манзилҳои истиқоматӣ, заминҳои корам, биноҳои гуногун, нуқтаҳои хизматрасонӣ ва амсоли ин ҷойгир аст. дар ду тарафи роҳе ки аз ноҳияи шаҳристон мегузарад, ҳанӯзам барф ва сардӣ ҳукмрон буда, муборизаи зимистону баҳор ба назар мерасад. урметан яке аз рӯстоҳои қадима дар ҳудуди ноҳияи айнии вилояти суғд буда, дар радифи панҷакенту айнӣ таърихи қадима дорад. урметан аз ҷиҳати масоҳату аҳолӣ дар кишвар яке аз рӯстоҳои калонтарин маҳсуб ёфта, тибқи нишондодҳои оморӣ дар он соли 2017 ҳудуди 8000 нафар аҳолӣ зиндагӣ доранд. урметан номи деҳа ва маркази ҷамоати деҳоти урметани ноҳияи айнӣ маҳсуб меёбад. аз деҳаи урметан то маркази ноҳия 32 километр роҳ мебошад. аз ҷиҳати сохт он ба маҳаллаҳо тақсим шуда, дорои муассисаҳои таълимӣ, хонаи фарҳанг, мағозаву бозор ва дигар нуқтаҳои маишиву хизматрасонӣ аст. қаҳрамони имрӯзаи мо бошад дар маҳаллаи лангари деҳа зиндагӣ мекунад. шояд дарк карда бошед, қаҳрамони имрӯзаи мо ана ҳамин кӯдак аст. нӯмонҷон 3 сол дорад. ҳайрон нашавед, ӯ бо вуҷуди хурдсол буданаш дорои истеъдоди аҷиб ва хотираи ҳайратовар мебошад. шояд шумо худ қаблан аз ин воқиф бошед, шояд на, вале пойтахт ё худ маркази зиёда аз 160 кишвари дунёро нӯмонҷон медонад. нӯмон писари дуюми оила буда, падараш Хотирмурод ва модараш Умида мебошанд. дар суҳбатҳои оилавӣ нӯмон ба истилоҳ гули сари сабати суҳбат буда, асосан волидону пайвандон аз истеъдоди ғайриоддии писарак ки онҳоро якбора дар ҳайрат гузошт ҳарф мезананд. гоҳо бошад бобою падар ё модару модаркалонаш бо ӯ суолу ҷавоб менамоянд. дар ҷаъфари ботини ҳамин як табъи худодод будааст ки ин осон гап нест. ин ба ягон гуфтан дурустӣ ҳам оварда наметавонад ки ҳамин табъи ботини вай будуси сабаб падараш шуд, бобо шуд, ин бобо шуд ва дигаро шуд. саволи ҷавоб кардем ҳамин хелай. ман савол метиҳам, шумо ин ҷавоб надодам. Хотирмурод падари Нӯмон мегӯяд ки моҳи январи соли равон китоби ҷуғрофияи бародарзодаашро ки дар синфи 9 таҳсил дошт барои мутолиа мегирад. Ориён писари 5 солааш дар китоб акси парчами Тоҷикистонро дида мегӯяд ки ин байрақи Тоҷикистон аст ва падар аз ӯ мепурсад ки оё пойтахти Тоҷикистонро медонад. Ориён бошад дар ҷавоб шаҳри Душанбе мегӯяду аз падар номи дигар кишварҳову пойтахтҳои онҳоро мепурсад ва падараш низ танҳо номи ҳамсоя кишварҳоро бо пойтахташ мегӯяд. аз байн як рӯз ногузашта ӯ ҳамин саволҳоро такрор кардан мегирифт. барои мисол Тоҷикистон Душанбе, Қирғизистон Бишкек, Узбекистон Тошканд, Хитой Пекин, ҳаминои навбат ба навбат гуфтан мегирифт. боз аз ман пурсид, оё дигар давлат нест? ман дар ҳайрат бундам, гуфтам чаро нест? давлатҳо бисёр ҳастанд, зиёда аз 200 давлат дар олам машҳур аст. гуфт ба ман гуфтан гиред, марказҳоишон, шаҳрҳои бузургишон номбар кунед. ва бисёр шаҳр мепурсид, аммо ман ҳамин шаҳрҳоша намегуфтам, фақат марказашро меомӯзондам. баъд гузаштем аввал он чи ки ман худам медонистам аз давлатҳои иттиҳоди мустақил, собиқ иттиҳоди шӯравӣ дуртар рафтан гирифтем. барои мисол баъд аз Қирғизистон, Қазоқистон, Россия, Украина, Беларусия ҳамонаи навбат ба навбат гузаштам. дар муддати 3 рӯз ҳамин 15 давлатро ӯ азбар кард. фақат ман номи давлатро мегӯям, ӯ марказашро гуфтан мегирад, пойтахти ҳамон давлатҳоро гуфтан мегирад. аз ин ҳодиса ман бехабар будам ки фарзанди хурдии ман Нӯмонҷони 3 сола ба ин гуфтугӯи ману бародараш ӯ ҷиддӣ аҳамият дода истодааст. вақте ки ман ба Ориён савол медодам, бародари калони 5 сола, Нӯмони 3 сола аз инам тезтар гуфтан гирифт. чаро ман ба намегӯям? вақте ки кадомеш ки пеш мегуфт, ман мегуфтам ки офарин, барои ин ки он Нӯмонҷон нисбатан феълаш тез бадрашк аст. вақте ки ман Ориёнро офарин мегуфтам, вай омода қати Ориён ҷанг мекард.
برای اینکه باید که باید آفرین گوید. اگر آفرین نگوید او غضبش میبرد، یعنی که دیگر گپ نمیزند. ما نیز خواستیم که بواسطه با نومان پرسش گذرانیم، اما او باشد شرط گذاشت تا ما او را به مکتب نبریم و او به کرسی و میز تعلیمی ننشیند و سوالهای ما جواب نمیدهد. با وجود بیگاه بودن و به اتمام رسیدن درس، رهبریت مؤسسه تعلیمی رقم 40 ما را کمک نمودند تا شرط نومان را اجرا نماییم. از صورتی بابایی که یکمه بابایی صدرگین بابای صدرگین اینی چند درجه بزدین؟ 75. پایتخت تاجیکستان کجا بود؟ آفرین. پایتخت کرگزستان؟ پایتخت خیتای. بینندگان عزیز، عین حال پدرش با نومان جان سوال جواب دارند و از او کشورها رو میپرسند. او باشد بلا فاصله پایتخت اون کشور رو جواب میدهد و راستی من میخوام که خودم این چیز رو تجربه کرده ببینم که او تا چه اندازه به سوالها درست جواب میدهد. آفرین. انگلیا، لندن، فرانسیا، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ایران، چخیا، اکوادور، فیلیپین. بینندگان عزیز، چون که خود شاهد گشتید، من آن سوال هایی که از نومان جان پرسیدم، اون کشورهایی که گفتم، او پایتخت آنها را درست جواب داد. سپس ما با بلندی که به گفته پدرش هر روز آنها با همراهی نومان اینجا برای دیدن دریای زرافشان و منظره های اطراف می آیند رفتیم. خاطر مراد با دو پسرش آریان و نومان مشغول تماشای منظره اطراف بودند و گاه گاه جانب دریا سنگ می پرتافتند. در راه بازگشت به خانه در کوچه ساکنان دهه اطراف نومان جمع آمده با شوق به او سوال و جواب می نمودند. پس از شنیدن جواب ها باشد می خندیدند. در یک محله یا خود در یک دهه با او زندگی کردن برای ساکنان باعث افتخار است. آنها در سیمای این پسرک کوچک مایه افتخار و شهرت و اعتبار کشور را می بینند. نومان جان اون سوال و جوابی که اون سوالایی که نسبتی من همین چیز دولت‌های پایتخت‌های من تمام دولت‌های دنیای تمام آیدی من همین سیاست‌هایی که سوال و جواب کردیتون و یک عجایبات اینا همین یگان کس باید یا چی کردن هم نمیتواند. این فقط طبیعت آفریدگی، طبیعت دادگی. ما این به چی کردن ما در کار؟ ما شکرانه کردن ما در کار، شکرانی ملت کردن ما در، شکرانی دولت کردن ما در، شکرانی تینجی امانی کردن ما در کار. به قول مادر، نومان پس از تولد زود بیمار میشد و انکشافش هم سست بود. او میگوید که حتی باوری نداشتند که پسرشان زنده میماند. او نسبت به دیگر طفلان نوزاد جسم خرد و وزن کم داشت. پس از طبابت زیاد سلامتی نومان کمی بهتر شد و در دل پدر و مادر امیدی به زندگی او پیدا گشت. آنها امروز میگویند که شاید از یک طرف انکشاف سست جسمش آنها را نگران کرده باشد، ولی از طرف دیگر خاطره حیرت آور پسرک برایشان روح بلندی میبخشد. این بسیار از تولد شدن است، بسیار مایده بود. ما می نداشتیم که این و میزیت و دیگه کودکا فرقش همین بود که مایده ترین همون کودکا همین بود. انکشاف سوس بود. همین داروهای و وقتی با انکشاف استه نقد شد. بسیار گیره میکرد. گرونچک بود، دم نمیستاد. من میخوام که مثل همین قهرمانی ملت اینم قهرمان شود. در صحن حولی برادر نومان، آریان و کودکان دیگر جمع آمده و مشغول بازی هستند. نومان نیز با شنیدن صدای آنها بازیچه‌هایش را به دست گرفته سوی آنها میشتابد. در دلش شوق و هوس کودکانه جوش میزند و خود نمیداند که چه استعداد حیرت آوری را دارا میباشد. خاطر مراد پدر نومان هیزم میده میکند، زیرا در دهه هنوزم خنکی حکم فرما است و در آتشدانها برای گرم شدن خانه آتش میگیرانند. نومان باشد و پدرش کمک میرساند به شرطی که پس از انجام کار پدرش او را به عرابه سوار نماید. پدر، مادر، بابای و مادر کلان و همه خویش و پیوندان نومان با شکرگزاری از آرامی و آسودگی کشور امید بران دارند که این طفل در آینده یکی از چهره‌های شناخته و صاحب اعتبار و نامبردار کشور می‌گردد. پدرش نقشه دارد
که با فراهم آمدن امکان مساعد میکوشد تا این استعداد پسرش را نه تنها در داخل بلکه خارج از کشور نیز معرفی نماید. هیئت ایجادی تلویزیون دیار به رهبریت جمعیت دارای مسئولیتش محدود سیمبا، آموزگاران مؤسسه تعلیمی رقم 40 دهه اورمیتان، دیرکتور خانه فرهنگ جماعت اورمیتان و در عموم به ساکنان محله لنگر بهر مساعدت برای آماده نمودن گزارش مذکور اظهار سپاس می‌نمایند. پس از انجام کار هیئت ایجادی، نواربردار فروغ غفورов و من رستمبek احمدov به شهر خوجند برگشتیم.